Chamazi iminsi ndigita ndabura amafaranga peti. Mugabo ndakubwira ikintu kimwe. Je urabona ukuntu rujya rugore wazanye hajya kamanuru ndaya. Mana ukuntu rwankoroze hajya ukambabaza sana ariko kugereye isaha n'umunota. Urangurira amata n'umusi n'umwe. Imagine. C'est quoi ça? Ibiki none? Mbega mani urabona bosi ntaraza. Yaba yaraje ndazire kumpa amafaranga. Urumvise rero kwereke. Kiyo ngoma ndafise igihumbi. Maze amafaranga ufise yose tugende kutugiye man. Kino mvinza irikiranyuca kweli. Cyo meruka kujya higiye cyo wawe. Icyo nayo dufite twigihugu. Ndukoza neza myaka ikijana pe. Ariko nawe ujyademo nako kwarishimye ngo ngani ngo ni wiwe wewe. Mugabo ademu barahendwa bani. Kumufunika kujya ngo ngahe nahi wawe ibintu byuko. Mbese ndakwereke. Reka basiko. Anoge dukangurira man. Anoge dukangurira kwe. Peti tugira imana yagize urafise amafaranga igihumbi. Oh peti umvisa twigi ukuntu tuyajya hejuru kugira rirenge sawa hapo yuko hapo sawa umvisa turanywa mata mani yo ikivuguto ikivuguto nico gifata mu nda man bazi no ndakwereke wambo ndabitora kuva yuko rero amata tutanze igihumbi nitwohaga batubya tukarondera ahandi hari bya bintu bya bindi bacumba mu mufume bari bikate. Mareka tugura amata niyo fresh man. Amata niyo fresh tugura amata. Okay, ndakwereka basi. Nabitoye nta kibazo kana kwereka kantu dukina gatuma tuza kuva y'ibidari kubagwara. Oh ya areka mbwira. Umviriza no. Yira wewe wigira ngo urisaka baka. Umviriza ndakwereka iki. Isaka bakana kwereka. Umviriza tuza kugenda atuzana amata tubuce kuraboro gusawa. Dufata ukubita mu saka tuveyo ivyama byuzuye amata nonga ugerageza usige upeti amaze gusiga ucubanza nayo ko bakubonye neza cyuko ati twara muri isi peti tyo prokona bisi yasazi urumva rero tukagira amahirwe abo tubasanga bose bagira imana yagize ubunyegeri peti mu gihe cy'imvura hama bakiruka niba bafite niba bafite icapati turabigira ujine hakiri peti. Umwanya wose kumva sinzi niba tunakugira ati umungu kumwe rushika sisha wewe rero nawe akaca bijamo nawe bibatse ko ka telefone visi bibatse ko kora muri komite cyangwa muri bitere ndumva ngeze ngaha aranshisha sha tumu blog aranshisha sisha wewe nawe waca bijamo oyi tume ngubaza ko umuntu ufite ka telefone umwanya wose Bonga harina. Mata! Ciao. Ariko ikintu gitsinze y'amafaranga menshi ni cyaguti. Ikibya rero je kino matsanzara nazana karaboro basi ko je no ndahaza cyane yishisha ko gusa twaganira sawa unyabutse shaka gakanye kweli isana wani meko bon appétit ya utusata yose cyane niba byose sawa ntushyiremo byinshi ko niba ubona ukwize ko nimba neza akaba yabese iwacu Itumbo alikuwa tatu. Itubura. Itubura wapi? Aitosha.
nabona ko atoreka shangwa mama agenda kuvuza ikibazo iki no umbiza ikibazo bizi Kaftaria da etwakukera mukanya okera abantu kubiyo mani kuvuga nje biteye mukanya abari ndafatira byiwe mama ya miswatsi amahero yatwashito ndachikora kwa kutemba akatika kukoka kujana uje kwiheza kiyo kandi abantu bakubwiye peze ya peze wakula mukura imasema Naingia ngo yote tuba twayashimye babwo ifata bari imbere yote batwa bari imbere wakula biba kuri hayi wacu igihombo niba banyoye tuzihundi bitanu nizawo ngabo baba manira kurija burija ntabwo kamande nibatewe kujya Machine shule kandi barizo turagira kunye ntuzosura gusohoza waraye uzokugenda tuzoga betari ndurira boro tuje kurira boro cyo abantu batipayira kugira zibe rero cyo korora ngo ni corona virus bacha biruka mai tuzosukire mu isoko tuzogira kunye kugira ngo ushobore ngamba n'ukuntu kugira Ega mano buzwa baragoye ngabo kuda bakobwa kuko Nashonje none.